米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米方阿阿多米利奥阿巴蒂人，根除与重建。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以耶利米亚萨嘎兹在阿兹方。Sakamuteb atusir suarsa. Pafrian aku kiso anini to malu icer iso a palimood to kasa kitakit. Tak maarteng kiso a mi fangar, mi tastas, mi peleng, mi felih tuya kitakit. O rumah satu, maarteng kiso a mi diaw a patireng, mi paloma saan.耶利米书第1章第10节说：“我今天授权给你，你要向万国万民做根除、拆毁、破坏、推翻、重建和种植的工作。” Salikakao, pakai ni i PTR kita tu kawas, ami ketun to faruzo, ami fangar, ami tastas to katerangai.a cirarawai a pinangan ato milungos to kawas a miriaw a patireng to urib nomita ta masafaloh to kita 我们靠着信仰决志根除拆毁救我和有罪的本性，并且祈求上帝重建我们的生命，使我们成为新造的人。Mi tolong kita我们同心祷告。Tapangau sarujuran aku ko falujo a mitier i tiswanan. Tak palasawatan iso ko raraw nomako. Nanay sa faluhan iso ko urib ako. Ta o fangzalay to ato makuradzay to kako. 主啊，我要全心信靠你，你就除去我的过犯。愿你更新我的生命，使我得以成为圣洁。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang si Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。